Kapenta kapasau jang ki dak ki shin jang man sim bakui. Akan ka episode ke ba sapu prai jang ke jing pen kre ya ka singi pentecost. Kani ka dak kapasau ka dei ka jing pen slek. Ka dak jang ke jing pen slek dak pniang kaneru ka kedeu ya man sim bakui. Ni siam ya kani hakashiti benikong jang Yohanes. Kani kena kalau nong ke baning nong ke ar tiba ni kong Yohanes kerkat ke ar pau Henry ya pi lapen sle da sim bakui bat pi tip ya ki e bara agar khat ke ar punya siam kini kintin Henry sim uba pi la yo pediang nau kuris uyai sa api bat pim don kamshu ba uno unhikai ya pi tikawe nalor kene ke jing pen sle kalau kita jing penselak jung mensim kuit ke ba ngiyo jing tip jing hikai nakane ka siti ben kong jung yo anes long ka ar khot arpo Henry ya pi la penselak da mensim kuit bat pi tip ya ki baro kene ka dak jung ke jing penselak ka kedau yo mensim kuit hakaba shai hakane ka siti bat kane ka jing penselak jung mensim kuit lane daw mensim kuit ngiyo jing tip ya ki baro de na kene kadau ngidan kamban pen kre bhana ka banta kene ka sngi buram pentecost namar jong kene bahaba ngilayo jing pen slek ro man sim kuj men sim kuj un hikai ya ki baro himdon kamsyu pauno un hikai ya pi namar men sim jong hikai ya pi Yaki baro omen sim ko yu hikai de na kene kadau ngun kamban yai sa ban yai pen kre elade ne kamata ne ke jing pen sle ke jing pen trikam jo men sim ko ha ke jing im ko jongi sakwe par ke siti ba ar jong u Paulus kal saki no kurin siti asya kinong kurin ka lonong ke banikong ini pej ro nang ne Paulus pede hang ni ukuran sepang ke sitip ar sakinong kurin kalau ke penikong kot ke ba ar puwe hang ni pat ke ba Paulus ulah tha sakinong kurin wa tha kumne dei ublei ubapen skem triang yangi pat pi hau kris dei ma ubala pen sle yangi dei ma ubala pen sle yangi Ikene ke jing penslek. Ni ke jing penslek kalong hadu ba ka kelalong ka wei pat ker kom ong. Sapang men sim kuit ni jing kren sapang men sim kuit. Ong jing penslek ni mud men sim kuit don jing penslek. Ha ke jing penrung kot. Yaki Kristan lene banlong Kristan. Ke jing penslek kalong katak kasin sakramen. Jong ka jing pen scam banlong root cut apa ka kun hun Kristan ya kepala cut Chrismation lene kasing yang jing pen slek aki balang mingi ya ka bor pura jong ka la ban siam tang ha ka jing dei bat ka jing pen slek banikong kepala pendap da uman sim kuit kata ka jing pen slek banikong kalong ka jong u Yesus Kristus Chris, akaktin Hebrew kamut Mesia. Mesia kamut ubala penslek. Ubala penslek da da umen sim ku jong uble. Kila don bun kibala penslek jong try hakaju tang kaparim. Uba hakmat day usim David. Nang ta ngakeni laban siam haka kitab banikong Samuel nong kabakhan riud kot hadlai. Reu Jisu udai ubala penslek jung play hakur kom kepekerpang walau unik. Kajing penslek jung Jisu kolong unik. Kajing long breu keba ukun oleh sim kalong kepala penslek pura da umen sim bakui. Umen sim bakui ulah penlong ya kum ukris. Ulah penlong ya kum ukris. Ikan mau ikan ni walau Jisu long haka
haka gospel lenong kapasau gospel kum Lukas ang kapasau kat pran kat kendai kapala sim na ka jinga tu lupa isayan lupa kalau nong kapa ndrupuwe kat iwe mun sim jung utrai udon hanga ikan mau ikan ni in pule kindet ekatu ikabu jisu hapau ula yalap ula keren loong yakine ula sim na kanika kitab Isaya apa ula keren ndrupuwe iwe uman sim utrai ublei udon hanga nama utrai ula pensle yang nama utrai ula pensle yang ula pa yang ula utrai ula pensle yang eipat ka jinga tu bang siam sahago hakadike gospel kum Lukas nong kabenikong isiam bai kamaria thai suti lapun kamaria thai suti kalapun da uman sim bakui balang ba jong angel lapan benaya u Chris hakajin kaya bat uba lakanto ya uman ya Simeon ban wan se katempel ban yo I ya Chris jong try isem kini ni kuliah ke gospel kat kumu Lukas kelong ko ar kat way but kat apun riu atu ar punyau ya kini jing let jong uni Simeon se katempel na ke jing kento jong uman sim ku ya ba ulai yo jing tip na uman sim jong play ba unomiat syuaba un yo I ya ubalas le jong try di uman sim ula pendap ya Chris bat ka bor jong uman sim ku kalami na haki jing pin kia ki jong bat ha ke jing pin im ku jong ya ki priu ila berpule kine na ki gospel ki ken mau ki kam jing le kam pala jong Jisu bang siam ba ka bor jong Jisu kalami baru Jisu udap da ka bor jong uman sim ku bat kene ka bor jong uman sim ku kalami na haba perkuat pin kia na ki priu ya ki priu bat apa ki priu kan keta ya ki jan kup ki jong uru ki layo jing kwat siam kine ha ki gospel Baka gospel hang ni kebangi sim kene na gospel kum Lukas lang pasau dekat iwe. Ini sim kene ke we. Lukas iwe Lukas sau iwe. Lukas sau iwe ini pule ya kene Jisu la dato men sim ko haba ula wan pai na ka Jordan. Uman sim ula yalam ya syari kenja. Uman sim yalam ya utrai. Kalau nong kapan riu pat, nong kapan riu, kat keba kat kendai, baru kipai ba kila persang kta ya nomor kabor kelami na bat kalapan kot ya ki paro par. Dikunjuru hakal nong kapapra, nong kapapra rung isyem kene, nong kapapra kat kapasau kun riu, isyem yakini keju kirkom pemi nak kabor hendrai Jisu ladon bakta yang namar nga tip bakabor kalami nga baik kabor mensim papen koj jong blay mi na Jisu papen koj itu kibru baro kadu ladai umensim upala pen mi pati Jisu na kibayap kumno ngitip Angno la siam ka Bible pa de umensim bakoi ba ula penmi pat yo Jisu ipe kene na kasiti saki Roman ini pule kene ketika saki sebut ba de umensim ubala penmi pat yo Jisu Paulus usaki kene I yosngo Paulus oi siam la don rengkat pat ki apostol na sedang hendrei ula kumbau ong le de ude uba la kumba la su kalor ya re uji suhi ula hikai ya hagi jing ipau uli pen pau le de hikai hidala de ya kene ka nong ka bani kong siski roman ker kat sau kadai sapang Jisu Kris utrai jungi ya uba kat kum umensim ka hok la tung bat pen pau shena ba ulong kun ublei balapen kup de kabor ke ikhtiar lengba ke jing wipat jung na ki beyap pat haka de khot ke papra lenong ke papra de
khat ka ba khat wei pule kumne la dau man sim jong uta ubala pen mi pat u jisu na ke jingyam usyong usah phi uman sim jong uta uba la pen mi pat u jisu buat hang ne uman sim jong ublei uman sim jong ublei upa la pen mi pat u jisu na ke jingyam uman sim jong ublei upa pen mi pat u jisu na ke jingyam mentah ya ubala thungkum ukris maka long briu jong ubala job ya ke jingyam u jisu u te sei kerhai ya uman sim bakoi hadu ba kiriu khui ki penlong ha ka jing long ka wei ba ka jing long briu jong phunu blei ya u briu ba janai bandalong hadu bandalong rangba thik kum ukris dikini ki riu khui kemut Boroki Kristan kum ka urkom kren urkom thashiti jong Paulus ya ki Kristan u khat riu khui te kini ki briu kin dalong janai ban long rang ba thik kum ukrisi kan ki siam kata jing ong dalong rang ba thik kum ukrisi isiam hakashiti Paulus hi syaki nong Ephesus kal nong kapasau khat ka khat lai ukris ubapura neng ladap da umen sim ngin long rang pak kum ukris ngin salong ukris uba pura ngin salong ukris uba pura di kene kedeka bentak apa sau jong kene ka jing ya kene kidak jong umen sim kuit pat menta tungin khot biang umen sim kuit apo jongi hakateng kupa berkun umen sim kuit amen wan man simbo kuit pensai ke donot jungi pengin dup yo I yaki ke badai jong play wan man simbo kuit ha ke jimut jungi pengin tip tu yaki ke badai ke jong play wan man simbo kuit ha ke donot ke jungi pengin long tang jong play pen kuit be pen kentang kat ke bangi perkat ngi kren pen ngile nang be ki borok kin long ke pentang ke buram jong play amen Wesibun ke poru sengap jong pi ya sam lem yaki weiru